ଶିବ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କ ମତରେ 1000 ବର୍ଷରୁ ଘରେ ଥରେ ଅଜସ୍ୱଳା ହବ। ତା ଅଜସ୍ୱଳା ଜଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଧରିବ। ତାହେଲେ ରାବଣ ବିଚାର କଲା ମାୟା ସୀତାକୁ ଆଣିଛି ରାମ ଛୁଇଁବନି। ତେଣୁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ରୀ ଦରକାର। ନିଜେ ରାବଣ ଭାଇସି ମାଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ସୀତା କହିଲା ରାମ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିବେ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାଟାକୁ କର୍ତ୍ରୀ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଏପଟେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଜାମ୍ବବାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କହିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତାକ ରାମ ହେବେ କର୍ତ୍ରୀ କିଏ ହବ? ସମସ୍ତେ ମନ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କର୍ତ୍ତା ଅଲକ୍ଷଣା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତରେ ବିଚାର କଲା ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ଦରକାର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା କିଏ ତିଆରି କରିବ? ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୁଅ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୁଅ ନଳ ନେଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ସୀତା ତିଆରି କରିବ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୁଅ ନଳ ଥୋଇଛି ସୀତା ସୁନା ସୀତା, ରାବଣ ଥୋଇଛି ସୁନା ସୀତା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ କୋଉ ସୀତାଟା ରାମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ? ରାବଣ କହିଲା ମୁଁ ପରେ ତ ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋ ସୀତା ହବ କର୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୁଅ ନଳ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ମାନସିକତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମା ଦେଶରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ତିଆରି କରିଛି। କର୍ତ୍ତୃ ପ୍ରଭୁ କୋଉଟା? ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦୟା। ଦୟା କି ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱର ହେଉଛି ନଳ। ଥର ଥର କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ହେ ରାବଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୁଳ ପୁରୋଧା ହେଇଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ଗୋଟାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ମିଳେ ଯଜମାନ କୁଳାଙ୍ଗାର କଳଙ୍କ ହୁଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ହେ ପୁରୋଧା ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ସଜଗ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୁଅ ନଳ ତିଆରି କରିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାଟା ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କର୍ତ୍ରୀ ହେଇ ବସିଲା। ରାଗି କରି ରାବଣ ଆଣିଥବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା କ୍ରୋଧ କରି ସାରଣ ଅନ୍ତରାରେ ଶୂନ୍ୟ ବୁଲାଇ ଫିରିଲା। ରାବଣ ଯୋଉ ସୀତା ଉପାଡ଼ିଦେଲା ରାଗିକି ଫିଙ୍ଗିଲା ବୁଲେଇ 5 ନମ୍ବର ସମୁଦ୍ରରେ ସୀତା ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ରାବଣ ମଲା। ସୀତା ମା କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା କର୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି କେଡ଼େ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ। ଗଲା ବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକକୁ ସେ ସୀତାଟାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି କରିଦେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ଭଗବାନ ରାମ। ପଣ୍ଡିତେ ଏପଟେ ରାବଣ ମଲା। ପଞ୍ଚମ ସମୁଦ୍ରରେ ये समुद्र तरंगायित जल स्रोतरे भासी भासी बंगोपसागर देई पंडिते जल मुहान देई रावण तैयारी करितिबा सुवर्ण सीताटा प्राची नदीर मुहानरे लागिला। सेई प्राची नदीर मुहान रावण निर्मित सीता होइला उद्धार। नदी कूल उद्धार है सुवर्ण सीता प्राची नदी कूल उद्धार है बुद्धि पंडित प्राची नदी कूल काकटपुरे से सीता मंगला होइला। काकटपुर मंगला रावण निर्मित सुवर्ण सीता अपर पार्श्वरे जो सुवर्ण सीता को विश्वकर्मा पुओ नल तैयारी करछि सेतु बंधरे लागि थला। रावण मला परे पुष्पक विमान रे भगवान राम लक्ष्मण जानकी नै आसिला बेले
तो प्रभुर इच्छा तार तो लीला परिचय तो ये उत्कल लीला करिवो और तो ये श्री जगन्नाथ को माया श्री राम और माया पुस्तक विभागरु गली पड़ी से माया सीता पड़ी पड़ते आपण मान कर मुसा नदी गर्भरे पड़ी केतेरा नदी हेरदा तेल तो गोटी अछि मुसा नदी के थिला केतेरा नदी बाकी मल्टी गोट थिला तीनटा नदी थिला वर्ष को ऊपर गोटी हला मुसा नदी गोटी ना हला मंगोला नदी आ गोटी हला बाकी मुहारो पंडित विलुप्त हो जाए भवा चित्र तो बोला नहीं को नदी भी नहीं तीन नदी सफा कइले चले आउ से नदी रे गला जाउछ ड्रेन से ये कल महावीटा नदी रो ना तू काई की कइले आपण कथा कइले नी चुक्ति दाउ कोनी जो मंगला नदी रो गर्भ आपण मानकर समुद्र रु 1.5 कोश परिव्याप्त थाई अग्नि स्तंभ पर्यंत थला नदी आउ से नदी अछि गोटे ड्रेन हे साइलानी सेही दिबे कहउछ मो बाबोटा उठी आपण मते गुडी जगुछ अतएव सेही सुवर्ण सीतादा कोरिला से क्षेत्र रे मुसा नदी उद्धार हला मा सीता कइला उनिति जेते चेष्टा करिछि जनक नंदिनी आ से सुवर्ण सीता उठी शून्यवाणी हला चक्र मंडल चक्र सिंह पूर्व अछंती कहिछि सत्य जगन्नाथ त्रेता जगन्नाथ बापर जगन्नाथ कोली जगन्नाथ जगन्नाथ स्वप्नानि सुदिले हे जनक झियो तू तो कोली जुगरे नथौ तू कोली जुगरे रत्न सिंहासन रे सुभद्रा ही के पूजा खाई तू जगन्नाथ भांसी आही के होई आली भाया सीता का सुवर्ण सीता को जे दर्शन करिवो तापरे तोते दर्शन करिवा फल पाइबो विश्वकर्मा पुअल तैयारी करी थला सेई त्रेतया जुगल सीता आज कली जुगे बात मंगला भूल बात रे कालसी पूजा श्रीमंदिर भीतर को पसी गला रे प्रवेश द्वार रे अरुण स्तंभ लागे रे हां जागो आमे अरुण स्तंभ कहूचे कोन जीवा जुगाड़ तो देखले अरुण स्तंभ बुधरे दिया दिले काठरे ना पत्थर ना काठरे ना गौड़ स्तंभ काठरे ना मोटा हाथ माइले रे पांचटा स्तंभ काठ ए तू रा से भी भूल गऊ तो माइले रब ये रा से भूल गऊ एक लोग अरुण स्तंभ को देखुछो सेटा गोटी किया लाते साइड पत्थर रे दिया मात्र अरुण स्तंभ एबे जुटा प्रथम रे कोन से अरुण स्तंभ से देला उंडे थेला अरुण स्तंभ कोडे देला कोठो जाईची अरुण स्तंभटा किए बोला पांडव तो मेलो मिछे देखा जाउछ बोला पांडव कौरव बाबू होइला समरा पांडव कौरवଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟ ଜବାବ ପରେ ବେଲାଂଶ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲା
ପ୍ରଥମ ଦିନ ପଚାରିଥିଲି ଔଷଧ ଦିନ ସେମିତି ଦଉଛି ଲାଗିବି ସୁମିତା ଏହା କାରଣ ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟଟା ପୋତାଯିବ ସେ ଖୁଣ୍ଟଟା ଆଇଥିଲା କୋଉଠୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାରୁଣାବନ୍ତ ପର୍ବତରେ ଗୋଟାଏ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ବା ଉପରୁ କେହି କହନ୍ତୁ ସେଇ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଗଛଟାକୁ ବା ଉପରୁ ଗଛଟାକୁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଦ୍ରୋଣ ନିଜେ ସହ ପରୀକ୍ଷା କରି ନନ୍ଦା କରିଛି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ପ୍ରାୟ ସେ ବୃକ୍ଷ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସେ ଗୋଟାକୁ ଆଣ ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ଗଛ କାହିଁକି ଆସିବନି ସେଇ ଗଛଟା କାହିଁକି ଆସିବ ଅନେକ ପାଠ ସାରଦାସ ମହାଭାରତ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଅସ୍ତ୍ରଯୁଦ୍ଧ ଶିଖୁଥାନ୍ତି 18 ଯୋଜନ ଦୂରରେ ବାରୁଣାବନ୍ତ 18 ଯୋଜନ ଧିଆରି କରି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ପଚାରିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନା ଗୁରୁଦେବ ନା ଦୂରରେ କଣ ଦେଖୁଛ ନା ଘୁମତି ନା ତା ଉପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଦୁଶାସନ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କହିଲା ବାପା ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ତା ଉପରେ ନା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା କଣ ଅଛି ସାରଳା ମହାଭାରତ କଣ କହିଲେ 18 ସହସ୍ର ବାହୁରେ ରହିଛି बोले 8888 पाहुने ये कोठी कुटा हवा कोठी तापरे बिराजे को जाए धरो कोठी तापरे जे बाटा काटा हिची उडाली तापरे हिची को बालुगारो सुडा तापरे से तो धोई समानो भागा अर्जुन कौन कहला कहला गुदे 8888 पाउंड एठू बोलिले हो अच्छा एवरेज मिनिमम 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर जाय खाली आगे दिला यस कहला गुदे लंडा गछ से गछ ऊपर गुदे बाउंस कोनी ऊपर गरगड़ जोरा धान बिले उठे गरगड़ ऊपर गुदे बालुगा धान थोड़ो ऊपर জীবন্ত শ্বেত সরিষতে অছি দ্রোণাচার্য ধৈর্য সমস্ত ভুল প্রমাণিত করে অর্জুনকে ঠিক করিয়া বলে গোটে কাম কর মারে সর গোটাଏ সর মারিবু ଏ ବାଉଁଶ ଓହ୍ଲେଇବ ବଡ ଉଡିଯିବ ବାଲୁଙ୍ଗା ଉଡିଯିବ ବାଲୁଙ୍ଗା ଉପରେ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ସୋରିଷଟା ଅଛି ସେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୋରିଷ ଯାହା ପାଖରେ ରହିବ ମଲାଟା ଯିଯିବ ଗୋଟେ କାମ କର ଫାଳେ ଗୋଟିଏ ଫାଳ ଆଣିବୁ ସର ମୂଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫାଳ ରହିବ ସେ ବାଉଁଶ ଦଣ୍ଡରେ ଫାଳେ ଜୀବନ୍ତ ସୋରିଷ ରହିବ ଆଜ୍ଞାରେ ବିରହ ଅର୍ଜୁନ ସହଜେ ପ୍ରହାର କଲା